Pošto su me preplavili paketi, više ne znam šta se nalazi u njima, morao sam malo da zavirim pa da vidim šta je unutra. I da, brat me je zamolio da mu poručim ovaj haul, pa ajde da vidimo šta je on izabrao. Iskreno, za ovu prvu stvar moram da priznam da sam ja uzeo i ovo je možda jedna od najglupljih stvari ikada. U pitanju je medalja sa finala Lige Evrope 2025. godine. Iskreno, šta će mi? Nemam pojma. Druga stvar, u pitanju je Nikeova balaklava, ali su mi sklopili ovaj kutiju da bi usedeli malo mesta. Ovdje imamo ovaj Nikeov logo i sa strane imamo ovaj Nikeov logo. Sljedeća stvar, u pitanju su neke patike. U pitanju su Jordan 4 Yellow Thunder od prodavca YOLO66. Kutija kao i uvek perfektna, a evo ih i patike. Iskreno, sa GX verzijom nikada ne možete pogrešiti. Jordan logo je perfektan, ovaj cage sa strane prati flow patike i svi ovi materijali na patici su apsolutno perfektni. Sljedeća stvar, u pitanju su Cortez Bermude od Goata. Pogledajte samo kolika je ova etiketa naspram moje glave. Ovdje napred imamo ovaj Cortez print, pozadi na džepu imamo vezan Cortez logo, napred imamo ovaj kaiš i na drugom džepu pozadi imamo ovaj tag. Sa strane također imate dva džepa, tako da mesta uvijek ima. Što se mene tiče, 10 od 10. Sljedeća stvar su 3 iste Cortez majice. Evo kako izgledaju, ništa posebno za svaki dan. Unutra imamo ovu etiketu i imamo ovaj vezani Cortez logo. I posljednja stvar su Cortez Bermude, samo u drugoj boji. Materijali i detalji su isti kao na crnom modelu, tako da pišite u komentarima da li vam se više sviđa crni ili ovaj krem.